helai kuari hi then tlang rama ania kram company tenen in piak felna nein khotlang mason na turte lamlian tlang dung chei thatte in agreement fel fai taka sign ania amaro chu kram company te hian na chetakan thowain then tlang joint action committee chon an dang mia ani hei hi an siam chunia hei hian a koi theya helai hian ro ratui an hnuaya lei hi an chem pai ve kanga chu alkat ratui an leianga hemi ro ra noi an phanen henain char turania hei po hi ti hian chang de na langa sil ko ringot ko ni se atlo don ti chu chiang reng me hei ai char mi lo ti nan ta mo hei tiếng có comment tiếng về vào là chú vàng mi tí cái le hoi mars ni khathianin hei puram thana kuari atanga tuikum inkari kong repair kan ti kha ni kha ania ni som ni pariat hi kan in biak na ang kha nia february ni som ni pariat hian pe fel vek tura kan in biak na kha nia ti hian in kan do angin an siam lawa kong hi tin duty om lawin an ma ni du hunin an ron siama hian roi tu ten kan zukhena kan lung oi lawa hitachi hi hian kan da chuatir veka helai tui bol bula hian kong kan block don ani chu an ma ni company how to tenen atulan ti le miron pe ve to mayanga hian call hi sota kan da theitir veka nga tui kuma kong hi kan block don ani ang committee te kan zukala dom ngain hi kan kuari kha nia chairman hawin committee te kan zukala hei hi kan lung oi lo chuanin he kuari hi lak tir to lo kha kan agreement kha nia chuwang chuanin kan lung oi na ang le thata kan siam an siam the ni lo chuanin kuari hi kan ti top mak mai don ani ta son tui kwal le lama son kan khoram lama son a then an oma hei kan tui kwal le ni a thil tar thi a tholu tuka thil tar a lo tu lo maya ti heng ai purwata hawin angan zukal ani chanchin kim chang kan la shele zel tura ngai la tha ome